trum kan video chuanin nana kan tiang nana hi request ho an to danin ka siam thapok phoka ka chol rei to wangin video pathum voina ka da that dona nak tuk lama hianin engcheng kan ti zel don ka chiang thei mai lova ti chuan support anga kan man du chuanin movement speed penetration le focusing mark kan la don ani focusing mark hianin enemy I khoi fu piang kha I pol ten anong khoi le khanin an damage kha anabik ai an khoi na zong kha atina bik tani khang I mark to hobi ka khan mo ti chuanin mage anga man don chuan I agility kan langa observation le magic worship kan lamayang tu chu a spell kan lak dan tura chu ni tani nana hi siam ngai lo ka da ani amaro chu basic guides te ania I khel thar tak tak te hian an lom tlang pui ani nana hi chu flame shot le flicker tin sprint te po hi tha amaro chu flicker le sprint hi chu ngai lu tuk to lova a passive non siam thar nu tang hi chuan flame shot hi kan lamayanga ti chuanin burst mage khani aga build dana kha ti chuan a hero kan han lut don ani ML te hi an ban thoi tura te po han ngai ta ila tha ome nga le lom to khop mai chuanin tuna hianin I zan lama te ka stream thina chang le PUBG nen te ka stream thoka enge ni anuam ve thin khop ani chuanin kan video kan hero du guide taka request du te tan comment section a min lo ti sakula ama request to sa date to kala siam si lo te po kha om karinga lo thei ngil ve pal thei ani a kang te po kha min lo shil sezel min lo shil shezel taula thawme ti chon nana hi adan pa nga ya chon first skill hi up na sak per tur ni a ma se team fight a itel tama te in kola mo I hyper carry kan tiang chi I 131 top le bota fighter ang kalamita nana support ang ini mga khatiang ang ani kha chuanin second skill hi up masamala apoi lovani kha chu nangma ni gameplay da na zero ni ma se dan narana chon first skill hi up masaber don ya damage hi ti chuan second skill hi kan riat angin molina ni a he molina hi leita chon pani ida man ni tuna hian CDR engma build ka pelova no CDR hengka da ma se enlokang pakhat second som pani cooldown ani a full hian tuna hian ma se CDR kan pek chonin second som pani ai hian array lo don zoka chumi wang chuanin imax to hnuwa phei chonin hemi asa zu pui hi pani ida man ta ni chumi wang tak chon team fight a hnok ta ni chu khalaya kha I gameplay da na zir khanin amex masak zok tur kha I thu ni to ani ma se dan narana chong kan soyang khan first skill du tu sam ani chon first skill hi kan hredangin AOED damage ani ani hi nana hi a passive chuan a thi hmain sazute a changa chuan ama hi tlan chak vak ta ni khu passive ani sazute a changa a thilo dewina oma ti kwan kha passive ani chuan a passive hi a cooldown om boka hei a cooldown hun chunga hi second za som ni ani second za som ni chu minute ni tinani chu minute ni hnuwa a mangnon le theizela passive hi tla hian in lot mek ani ole chuan a first skill hian AOE damage ani pakhat ai tama khoi thei tinani chu azona om to phot chu a thlo phei zong le aron le zong hian damage ani ve he damage hi anin om em maya enemy hi an tlan sela hi ati muang bokani slow down bokani chu ole kaka first skill man dan chu nia a thlolam le aron let lam hian damage nei ve ti chuanin a man dan trick thote a chuan hetlai tangai thlo chu kha azon ai din chuan aron let le lamina fu tho ani I thlo thel pon aron let le lam tur hisapin azon alo dingla aron kho fu don tho ani 1 first skill ang deuh khani chu ti chuan second skill hian enemy hi sazute a chantira ti chuan khu sazute an chan lai khwanin engma skill san mang theilova CC thalu tuk mai ani team fight a phei chon an nok khop ani ti chuan khu sazute an changa an nok em ani ti chuan a second skill ro hi chuanin hei aim hi ne ya chu aim chu
voi thum a fu phaya ti chuan he a ultimate hianin voi thum a fu hianin each deals and if Molina Blitz hits a single enemy continuously then the enemy will stun for 1 second ole hemi Blitz hianin no cooldown akan daringe hei hi aron in ka atana turania helai tangai tan chuan hemi kheta vak pakhat adota pahni adota pathum a thlok phaidona heta tangai tan chuan heta pakhat ada anga heta pahni heta pathum ai hlashet zerin a shoot phaidon tinani heta tangai tan chuan kha na zongin khuanin enemy pakhat kha angai renga kha voi khat item a khoi fu chuan a stun don ani patrolling bota kan te sang ti chuanin voi thum a fu lawa a stun lawa ni mase ti khuan atlan chelai kan umang voi ni a stun to ko voi khat item a fu kha chuan stun ta ni ti chuan hei hian a slow down theya hei nen hian a combinate theya a skill si a nok em ani a ama hi o ti chuanin hei po hianin AOE damage nei thawa pakhat item hi khoi thei thaw ani a zona mi hi zomo hetlai tang hian tran pui ta la pakhat pahnih pathum a khoi vek ani ti chuanin a skills a hi a combination dan tura chuan I Molina hianin a chan vele hianin Molina an chan vele hian tlan che tur I nan ti chuan an mani khan ti mon don wangin alti ni zuinga ana em ta ni kha a skills man dan tura chuan alo ni ta ni ti chuan a build ta chuan movement ta demon boot I penga magic a hianin enchanted talisman ti CDR ta ni pedon ani CDR ti khan tuna hen CDR emblem in 5 min pe a enchanted talisman in 20% min pe boka ti chuan enemy ti muang turin ice queen 1 kan penga hei hian a skills ma I khoi reng in an mani che tur hi a ti muang don ani ti chuan fleeting time hian 15% min pe a 40 chi don ti na lo ni a fleeting time poi mang thei thawa maro chumi ma chuan damage te kha pe ve hlek la glowing one te mo holy crystal e moi pe mai anga chuan fleeting time nen han pe chin ta la Molina hi sorry no seeding ka dalom sorry second som pahnia tangin second ria ta chi a chhuat ta ni chuwang chuanin a second skill hi nok to telul nen hianin pahnih ada man to tina ni chu khami build khanin 4 3 2 1 khu kan huang kwan pahnih ada man tlat mai ni team fight a phei chon nok tur dewani khu chuwang chuan tuna hian 40% CDR ka pe full ta a ti chuan atopa penetration emo defense a emo immortality te po hanin petala hei hian damage anei na khat ani AOE damage aneya no telema chantir hian damage anei boka ultimate nen a damage hi a hnok em ani kha a build dan tura chon ni mai sela a tha ome chuan a video hi sei theilo hrimhrim a hi chu a hero har tak ani lo complicated tak ani lem lo wang hianin mo chuanin nana chu hnok em ani ti kha kan hriat a tha ome